Thot phok ong manta ya usde labo hau thet haki thet jong ding labo manta ya usde hau thet jong kiding namar kata no uding bom sei so on cat no you but on bread usha ka lawarding on bread usha gading tibe da ka jing bitar ka ban salap ka bo yones Ukraine ka jing bitar ka bo yones Ukraine ka de ka to ka ministry ka jong Jisu kenapa không ta jing ministry Jisu de ministry jing bitar kalau jing bitar sya kita bala jot no kalau ke jing bitar sya kita ki bom ngej kalau ke jing bitar sya ki Farisi Siki Ramadan kedai ke jing ik kedai ke jing kermen ban kedai ke jing bishar hok re siki bom ngej siki reward dong kilap baga day de shisha ke jing bitar pero Jisu de shisha de usde Jisu wan le ayu Yohanes betau ong ura rengkar baru usde male ayu ban pom yo the jong nonu ding u bom seiso nonu ding bom seiso on pom urus de na du na the on bread utau ding sha keding baun kelat pay menukung Yohanes wong Jisu wan baru ra baru sde bar ngapa baptis pirigo ruta uban wan din jinga un baptis pi daw mense mo khoi pada gading ngin e yiga jing baptis ne khoi ngin le yiga jing baptis jong gading Jisu upa baptis yiga breu da gading tipe kam jong gading kalong ban bam ban pen ingkong ban pen kelat pay habo Yohanes Ukraine ni khtin gading keren chpang ke ba shirkai ngi mo tharai se ko beta gading long mese ko gading de mese ko yese ngi tharai gum ta re ha por Yohanes Ukraine ni khtin Ukraine ni khtin ba khor nung kong ong pede gi kon gi ksiu jong gi psain ke ba arbun kam godong gane hakmi phin mat ye jing bitar ka ban salap manta kan sawan shen ke jing bitar ka ban salap kemul kata ka jing bitar ka bom de sho hak si ban wan wong kan sa jam ta shen phin hap ban ya lamba kata ka jing bitar Ukraine ye do Farisi gumta bar ka de shisha habo Jisu wan ki Farisi ki yo i de shisha ye jing bitar ke jong blai persya ye ki bahwa Jisu wan ong kordit ye pigi Farisi arsap pigi babam ye ke yeng ki babam do ye ke yeng jong gre kun thai ha jaka ba pinirap ma pi bam paban naka I thau ye rap pi ka li kijit pen ban pinaka abo Jisu kren ni kinten kitip nem hau Matius arpulai uklem kren kum ba ya kren mangi kinoi lap sha yu yeng mane Ukraine itu gentin, Ukraine dah khor dah shisha, Ukraine macam ni. Kampiti, kampiti, kinong penjot, yang riugan thai. Hitau piup saga, tapi Japan mana ka? Ite to ikti nuklam Jisu, yang Farisi, baru ong ke bagi Farisi ki hikaya pi ban le tu le tang bagi kam ju ki pin wat bot namar ki bo ye lengkor bakhya terpeng ju ki bru de dewat ki simprakti ki penki ki ya ki jakayo ki da penyari ki phailak tri jong ki penyari ye gatu ga jan niam jo ki khna ba on yo itho ki de ki bru ki jakayo bon khot ki rabi good morning Rabbi kisno tenat ye kijing khublei jo ki brio ha ki jakayo daga ba khode ki Rabbi
ki Parsi lagi beri ki i ega kerdan ki i ega title hadu kata bar justru ong kini lagi beri ki i ki shong haga shuki Moses bar ki i ega shuki ki don burom haba ki let shi jaka khawai kinda jid ega shuki ka kham ka don burom justru ong pinai long ta haba ki dua jalan man tamo ila dia kim ji duai haba ki le ki kwa ba ki we kin yo I ba ki le kena ba kin yo ro na ki breu jisu bat ki Parsi last name mju Yusuf de shisha ki Parsi ki Parsi ki yo I ka jing bitar ki ya lamba ka jing bitar ha tu por ka banukong ka jing kedak jong jing bitar ke bo Yohanes Ukren ke de pin lap bo Jisu udai usde baar pin lap bo Jisu de ke ding ke babam do ke balai thot bakat ar uba ke jingpe kalong ke khti ju ni khtin jingpe ke de upra at macam ba arden ini video tapi thot khat ar tôi ông bèn mới yo chơi cái mà thiếu số nông lai khát ar Jisu de upra ubape yo stat ubadon yo upra haga khti jo ubat un pen khoj ya kathiar ulum yo kau she kathiar hanre yo stat on bread shakal ding bom julep balai Jisu haba wan haga tu kapor wan haga khti jo rangkat bat upra kong na upra klem ruam ta bat kan klem ruam ta manu ti Jisu de sur nong sur VPP tat ruam Jisu de so ngam ngam de klem kren politik sebentar asu I'm just kidding, okay? I'm just joking. Jisu de pra uban pe yo staj malaki ba kuran pang jiwan jong skutrai baru wan kum ka lawar ding baru long ke sabon haga kti jong no pen ko jan un pen ko na pang ya baru kata ka ba wit ka ba wit ka ba ka un pen ko un pom na pang un viang ding na pang un pe do pra na pang ta do Jisu ke jing bitar ke jong yon ke tu jing bitar ke bo Yohanes Ukren ke de ke jing bitar jong ka ministry jong Jisu menukong usde bar ke ding balai pra besar sabon kamu sabon kalau pen ko ke tengit kam jong pra ban pe yo stat kam jong sde ban pom yo thet ding kam jong geding ban thang hadu de kelat pe bagi ni Parisi besngap ye jingilap Yohanes Baptis pas ni khle ras ni khle mi bai ni snyo ku bai ni snyo khti snyo kujam ni mi che kejam mane lap Yohanes am ni ka de shisha ptib ag bajah por Jisu poi ha ye mane jong ki jiu le jing seng ha sngi long jing seng jong ki jiu sing sabaton sing sajang don we beri bapang hapo jing seng par Jisu tip ki perkat ayu gini ki Parisi kini ki runiam ki rang ba balang ki lengdo jong ganiam jiu utip bakin wadong yu bat kitip ro ba Jisu un pen khia yu ne bru namar kwa bagi bru kin shitom kin pang bru Jisu ki bru ki rangli ki duk ki su ki Ramadan baru ni bru ba pang gumne tengini pe lau pen khia ne emu Jisu tip ger kom berkat jeki pitip kumno Markus no balai thot no kong ar balai ko kumne Jisu kuli Peter kuli yegi Parisi kuli kinong thok ai Parisi Peter ka bahane ke sni wan pen khia yu bru singi long jing seng mangi kim yan nang ong shu namar ki ong ka baha ban pen khia
tu Yesus ong ki balai phi wadong bangan pen khia ni bro ki ong la ke sniu kemod utu bro la ki ong kedai ke sniu pen khia bro ketu jing seng bro kan yang kela bar kan her keput kela kan smap ye gitu gi Farisi adu kat tes si ke Farisi ap tekim mi ong ki Yesus ngap jar ki ong la dangi ong ke sniu kemod upai ba un pai kela sengi bar uniu bapang stom uniu bapang hanero unle persaangi so tenat ye kita kitin jingi undom uniu bapang so nginam ong ban pen khiaro mlong ban ong kalong besni pen khiaro mlong so ngap jar Babul kong ho Jisu ti bagi ngap jar upai saudong jeki ngap Jisu ong ni upai saudong jeki pen ipi pen yo tu ngai pi Markus nong belai dekat ke pesan ti habau Jisu lepet saudong jeki daga jing bitar ula sngsi namar ka jing dono jengki balo ong hotau ba shitom tau beri bepang tu kenera lagi kiti parlo kenera kiti ban ula yok khia hata por habo Jisu ong yuta petip na me bajaha ke por bo Jisu ong yuta bepang tu kenera kiti be bajia hajabe ng Jisu tnam ini yo inyu gi Farisi yo kor yo nya gi Farisi but haba way ba pikren di cerai nong tore kam ni ne nga ong hami to kene re lagi khti tor ngante di cerai yibro ngante thor bosan ko Jisu lo pe saudong jeki yini gi Farisi ki ba arsa ong hadu kat ni wa si ho jing skiet to kemen ho man chaju bru tem dom hom hoi pen khia bru si ma je ne kamte itei manu Jisu ti por babul ong lo pej de jing bitar pej de jing bitar man ni hek man ni ne tora man bitar no ye pero uak bhau pen chai ma bhau le si mo bhau le bha ma si man je sen mun kam thor kam khlam Jisu malam to ni po ti no sunya penga mardo sunya penga sunya be ukhnyo waki khmi po kamera mana kelamo ha Bible study to pa po YouTube dah ya to ong tan ile ini ne tedamo ong to ki por pa Jisu tu Farisi nam ang Bible ula pej saudong ula pej saudong but ula pitar dedak lemeng kasi chat kot thomam de mudur piu para mudur khon jing mudur ubahi ubi bathon jing tu pang bestom de you let jing wan jing seng hor pen cha tu bru ap kan ne marga ga te hor bachai bru e bai tu ku ju tu de ya tu bai sap kan ne marga ga te chrai bere madangal cerai kan nemar sangga kate hun ba phi yap tu bru na ta da phi i ni khot pesan ko ne ula pe saudong jeki bot la bitar han ba yap Jisu bitar yo dau damu ngamong ke Bible kti so ang ho Markus no balat khot pesan tim nem log be lais nem Jisu bot ki Farisi kim Jisu de ki Farisi ki ba mat e jing bitar jong trai hai do lais ni Jisu Yesus man bau keren bagi Farisi daga ding bai daga wai bai daga sedai daga pra bai set bai thai Farisi kmat Yesus skiat on pite memonot u feso Yesus mem Farisi not u no da wan da sukivat liwan yamre me wan wi Farisi ong ko kan rat ke ge ba ngadai ban le ban yo jing bom jukut ong Jisu dai spa moro da bo dinga ong ba bo ulawai le phayam rem wan wi Farisi kiliu Jisu amni ne
Urang ba niam yang gijiu. Wanu hau Jisu ong. Yu le a. Yo jimbam jikod a. Nuksa kam te sakili Jisu. Ong Jisu me do khon blai me kam te gam ni me wa da bes ha me da me Jisu set ne yam. Ong Jisu o. Ong me. Lem da kapat yu briu na umar musim mla wan yo ing ma ru jma blai. Uneu rang ba balang jang niam jiu ong kum ne. Kamone te kha siap diam sekepok ke bay ong Jisu. Kamu ile me du nong sencara kan niam jiu tim do gai te. Dia pernah ram tak kelam Jisu. Hampura dia kersis nya jam not bhai. Me dei uno ya lam jong ke niam jiu. Hato mem tip tang ya kata. Thor kam te. Wan gi Parsi onggi. Sadusi lagi ki rambak yang niam jiu. Ki umngai gi jing lipat ki ong habeneng dan gawe ke beriu we men sim tengah ka na tau yap klem lawan ikon ka na tau tu baar sim tengah ka baar yap melawan ikon ka ubalai wan sim nyau ke don sipara nyau baro khoi ki song kurim ka kim lawan ikon ki yap lut baro lagi poi habeneng ke jong ke kurim jong no ko to Jisu ong ki be wong kuntai ki ki be ki bom tip ya ke jing tho na bah breng ki longkum ki angel dan ki Farisi wan kili Jisu ki ong kene ke pemile kumne kene ke pemile lap kumne kene ke pemile nang no mi yo bor ban le kumne mi pen khia bri mile nang no mi yo bor Jisu ong ne ngarungan kili bi wai jingli ke Yohanes o baptis ke baptis jong Yohanes ke dei na beneng ne ke dei no brio ki ong ledang ong na beneng uno ngi balei pat phi ngai te ki ong ledang ong em ke dei jing le jong brio ke paj ba anda hiar thma gi kamoni ong bi na hiar te kim ngim tit ki ong sap ke jing buito ni Farsi hau Jisu mi yo ta ong ki o Jisu ngim tit ta ong Jisu lem ti bega ngal khanar pi lem ti bega ta ngal khanar pi di le ani di gebori le ani oro so ong Bible kim nang ong so wani ni Farsi kuli Jisu iki pitrau Kris de khon jano ki ong kami te jem ngana jingli ki ong khon jong debit ong Jisu kumno paro debit da kitab sam ukhot yo Kris ukhot yo utrai lado David ko di utrai kum no tau udai ukon jo Bible ong kim yan nang ang jo lais nem Jisu Farisi em kim Jisu kaya wad tong kaya nia kaya argue bai kunta kida yo isi shay ka jing bitar jong blai ado por Jisu ong kordit i pigi Farsi ki bakum tam kordit kalau nong bar perlai de ta Jisu u tim ya u pronounce ya jing tim Farsi te do Jisu so apa pibot utra Jisu mde pini long paro bai paro Jisu ong kum ne ngapa pi pedeng suri to pilong ke besian kum gi psen ki ba jam not kim be paro pi gi jingai Kristan ga telot agwe ke bantan namar bangi long paro bai nado sedang do kha be do yap ya long paro bai ngim ju yo sian kum gi psen Jisu dala deu hi kai ong ngapa pi pedeng suri to long pi gi besian kum gi psen ke ba jam not kum paro habadai ngide ban jam not kum paro habadai degi kep ngide ban kelap sen kelap sen ngamo ong Jisu da ong pitip na Matius nong ba chipau khot ke ba arpola nong makhla arpola kan no khot ong Jisu ngam sem wan mut bangawan seperti ban ajing suk ngakhlem wan seperti ban ajing suk ong ngawan ban
pak ya white people Jisu kejing jo ulang umne nagawe gedur ulang dap de kejing I dap de kejing isne nagawe gedurem udah sude udah geding udah pra nagawe geliang pi I dap de kejing isne shaki briu rimadan shaki briu geduk isuk shaki rit kiria poro khoj ulang kejing I kejing lesbon kejing bha kejing kerku kekamba hagawe pat geliang namanta gibriu ki pentut ya ki himau belai ki belong ke dau jong jing thut ki himau belai ki parisi ya ki em Jisu ulong ke ding ulong ke sabon ulong ke pra ulong sude tao do Jisu banga ngatip utau do Jisu banga itho ngi pa Kristen em ben dan war Kristen nyo cha jem bai le ben gi bru cha jem don gi kep bala da pitap yang anang ni ngan pensyak sendiri yang don gi kep kibab la da pitap yang anang ni ngan ngar anang ni kum ta tu Jisu ai parisi ki ai unang ni mo uru anang tu kamut ken bai kamut ken si sha gan ni parisi wa Jisu ya thalai me te lai ya thalai me lai snem ki thalai unang ni uthalai ke lanang ni kum ta tu Jisu bari parisi upen sangap jar ke sentur jongi parisi laisnem sheki briu ki belong ke daw jongi jing thut na ke mentang ki mau belai ulong ke ding ba bam do ulong pra ba pe yu stai ulong sde ba pom yu the ding taro Jisu jonga dan ngoi ke por bo namaro ne o herot ko apa payap Jisu nomor kan 6 juga spreng keleng-keleng kiwan gibriu pat ki ong Jisu parisi ga Jisu ni bena am bo herot unwat yeme bo payap yeme pitip kumno Jisu faktin parisi ong khele ong taw mersiang mte nyo dengan bekla de Lukas nong bekat lai de hap ana page de play yang kadene kam dei kalau nong ke bakat la dia ngan ha pada page yes Lukas kalai kiwan ki parsi ki ong mismal ini ne ba Herod tho yo pen yau me ta de khot la hoe khot lai po ar Jisu ong khele ong taw mer siang mte nyo ne ha khmi nga bek soi menta nga pen khia la sha ha sni bala ngan dep miu ngau lai le nga pen khia bru o ya la bo metule mustable magwi le mana dep yo ulai to ro betai te jimur se bar Jisu khot yo Herod mersiang Jisu khot yo Herod mersiang du Jisu le kelam mau kam te ya yo phải ai Bible vi Lucas khát lai po với lai po ni de no Jisu mana tu pi Jisu de we bru one of the most dangerous man would have lie gang ni perthai Jisu do we would bru the most dangerous man would lie gang ni perthai mem kam violence mem kam doksa yele ye gawon ka jaj bor perthai mem doksa Revitim nem beja kahima rom borok ke be khnyo piti mano basana pernah Jisu dei ki sipai rom balai de sipai rom le ayo Jisu ini ke sipai rom
Udon jide ayu bagi don jide te balai pada kispairu besar nar krai u pohedok sa kan ni isap te ayu beli jisu beridok sa don ne umdai ku kispairu balai te katu do pai bhor yawan penyabi ule ayu tu jisu le training martial arts usupun ki abriu shirab kurku yalap balai ke himarom ukai sar te check things na balai te spairu mi penyabi namar ga khanyo ke himarom ti balai namar kimut kumne la do ne yo kumne ki briu kin i upaj ba on body u le se on long on her kaput kala yang i kinoro le se on le thma yo kai sar so shwa bagata kan ja panyab bai sap ule ayu tu ne jisu yo kai sar le re ki ong ki wat dong ki ong sa jisu me kwa me long ne okay long nem long ban siu ka jina so kai sar ki wat dong namara do jisu ong long kin report so kai sar but kai sar ong rat deng khong yo ku ne briu so ki wan ra ki long ne em ban ai ka jina so kai sar jisu ong tu ka jina bi tu paisa ni yong ga pe jisu ong dur jong no ne yo kai sar ong jisu yo kai sar ro e bi ka kai sar no yo bulai e ju bulai kam te kam jisu tora kam tu kam jus nyau ni mene ta ka jong kai sar ai so kai sar ta pat ka jong ble to ai so ble to ora kam tu yang kam ni ne natural ba kayong durga kan ni tiba pigan yang durga kan ni oh bible lagi ki suri kot kum to tanggam te cuma normal kayong durga kan ni bisa yang kasar te yang kasar ro e bi ka kasar no ndum to tamu yang pi tau se ka ta bi se yang kasar ro e ka kasar yang kasar yang bla kam te kalam jisu don sipai don tiarele don khnam don rente don wai lam no jisu ka perthai bro ko ga khanyo namar jong ka jaj ka niam jiu bro ko ga khanyo ku mujumai man kasngi namar bating yo ja ayu ga niam jo ki yo ga khalem so ki ong kira man penyabi u bagi ITU hagi sipai ro dat api mo rap khalan ule ayu tu jisu umle uju shong simple non violence ujob ya ke perthai de jing e re ki briu ki bom so thoi ke jing e ki penyabi u tip nem so we briu ba khlan la nyo post nem tam e menta por India ubile persya ya ka hima jong kinong ki pareng ki British ki bilat ki pareng tu wan sini ubri bile persya ki do Mahatma Gandhi u ye le thma ya ki toy pareng da ka non violence kemudian dei da ka jing snam ngiyo lai lo ri India namar ne briu tim nem ka snam kam dei ka dak jong jing khlan dan sibun ki briu ba pendon kam daga white lam daga rente daga khnam gus loy ban pen i dagi dok sa gi dan sibun ki briu untuk berkat dei belong cenrang ban don i kaman cenrang ban pen kela perthai no jisu don kam le ta budha don kam le ta ki pen kela ke perthai briu khrau perthai de jisu the most powerful man wada lah di perthai do jisu hadu menta arjasnem nado itu arjasnem hadu menta ka perthai ka kela khongpong namar ni we briu don tirele don briu bedap senrang hadu kata-kata don kaman le jim banong ido senrang ido man ngam ta ido senrang tau kentai tau ngat ki yang stay away. You should get out of the matrix. You should be the boss.
Dan si pon beri ku berkat kum ta. U unrooted udah way. Si sen le ong unrooted. Kadang ngai no. Pa ka kurimo. Pa ma dewa. La tu kurimo chewi pam tok kul tok ang bo tang kajak. Pa ka thai kadang ngai yo. Pa to ngai pa ka ro. Te tu unrooted. Baru don gidoksa uperkat bo sunshar ke berthai nagata ka syuki jo u ba kalong ta so bro la ki kena samla senrang hagani kisngi ki bo yo neu unrooted bo wan ra ka philosophy ka ba long hagata ka dur te perkat balok tade balong ta unrooted de gidoksa ban jo berthai de doksa ki don we briu ubar wan Bandung yo weu bishop noilap bapau nam menta pau nam ha bishop marari kam ukret menta udung upor budang elap ki yang ipat ba na ye mane ki ngantip kilek kumdo tu kena wadung itu bishop habo andri ter yo igini ong ngakemen bahana mari Kristen ki dom ki pen i menta kin ki lele sigatu hadin gatu anisngi Uneu bishop besadung Ukren ong. Ange jaga ego Jisu jonga hikai. Ong ngam de ban siu keput. Uang lada weu tap yang dengan pensyak seni. An rutir ungai kum tahu ong hadu yang pega ong pio ngai pio ong Jisu. Tahu pini besak seni ong kamte pa temut. Yo ngap de hiu besak. Dalut hingap hi kamte ong. Tetok philosophy yo an rutir. Reng ong pi. The most powerful man apartheid Jisu day uban long violent. Jisu, he was a man of love. Ujob yang apartheid ke sini. Utaro Jisu. Don pat ki beri apartheid ke job ke bakwa ban job apartheid. Daga white lam, daga jing umsnam, daga violence. Jisu non kam. Hari menova pen kelak kong pong apartheid arjar sne mentah. Do Jisu. Nimla banjai la ini ke Jisha. But Jesus is the most powerful man on the planet. Tahu do Jisu yang ini. Teng pi i nga ba keren ngam keren kum pastor ngam keren kum nela teng pi i nga ba keren de geding. Keren de kamu wai lam ini de sunya de wai lam ini celut ne. Kamu tu sunya nga. Wo to man ngante. Na ba ngi i ke jing bom hok na ba ngi i ke jing yap ba sanshar hage balang jing yap sanshar tip nem. Pide ban ngau pide ban yo sngo ye ke jing bitar. Pide ban yo i ye ke jing bitar ke dur khamat janga. Pide ban yo sngo ye ke ton jo ke jing bitar hau rendang janga. To man ngante. Tang ba kam de ke violence kam de kein de ke dur jong unrooted de philosophy jong unrooted. Am de ram to dari filosofi John Jisu pinyo i gijing kelap pinyo i yakini artli filosofi tema kelam de mkut de ga de thagate de ye chemen ga do